Ondo, bai? Bueno, posten daiz nire. Bai, eskerrik asko. Arrera egiten zailo lekua eta jendearentzat leku hau daukagu bost. Euri gogorra honen nabaritzen. Nabaritzen daukagu ikusten liburutegia. Karpeta txuri horietan lehenengo enborra eta musikari hau Beñana Zubendia Amerikan, Mexikon batez ere lan egin zuen. Teresa Catalán Nafarra da baita. Parisen hau egin zuen eskiz den apremedi bask. Ura ikusten euskaraz Durangoko hau bere eskuidatzea hau. Berez opera euskaraz idatzitako hau eskuidatzea opera bat oinate. Bigarren solairuan. Bai, Arratsaldeon. Jaiore da. Lehendakaria. Eta ikusentzunezko dokumentuak ditu. Orduan, edo kanpoan egindako grabaketak, hau oso bitxia 7 de agosto de 1942. Nueva Yorken grabatzen muda bere anaia oso bat dukan. Orduan, nik berari ere oso bat. Bere anaia. Nosteko zoiak egindakoa. Eta hau da, hau Bartzelonan egindakoa. Afrika. También, hau da, Aita Hilario Olazaranen ere, badirudi lehen anillorik gabe egiten zen. Bai. Ikusten dezu? Herri agintariok, herri ordezkariok, herritarrok eta nola ez Jose Luis Ansorena jauna eta familikideok, jaun Andreok, arratsaldeon guztioi. Julenek zerbait esan du honetaz ere, baina esan hori da bai musikari gabeko herri bat, arimari gabeko herria dela, zenik, nortasunik gabekoa. Gaur, hau baino lehenago Eresbil bizitatzeko aukera izan dut. Errenterian daukazuen altxor hori eta jabetu naiz Euskadin musikarekiko dugun zaletasuna eta maitasuna sakona eta benetakoa dela. Plaza honetan ere, Jose Luis Ansorena musika plaza honetan ikusi ahal izan dugu Errenterian musikarekiko duzuen pasioa, maitezua duzuena. Bistan dago, Euskadi osoan gure arima bizirik mantentzeko gai izan garela, eta aldun nagusiak ere zerbait hortaz aipatu egin du. Zu hori piztuta mantentzen asmatu dugula, gure zena eta gure nortasuna zabaltzen jarraitzeko indarra badugula. Este país ha logrado mantener viva la llama de la música, expresión de nuestra cultura e identidad. Se lo debemos, como decía el diputado general y también el alcalde, a personas como José Luis Ansorena, alma mater de Eresbil, persona trabajadora, comprometida, generosa y cercana. Eskerrik asko, José Luis. Como decía Julen, el alcalde, llegaste a Rentería en 1966 y te afanaste en reavivar la llama, como decía también el diputado general, de un movimiento cultural latente en aquellos años. Gracias a tu dedicación y a tu ejemplo, lograste impulsar un florecimiento de la música y la cultura que prendió y se expandió por todo el país. Fuiste, y como tú, otros muchos de tu generación y tus generaciones, fuisteis capaces de restablecer el vínculo con la tradición cultural vasca, y la semilla que sembrasteis explica que contemos hoy
con expresiones dinámicas, contemporáneas y de vanguardia. En estos tiempos, la cultura forma parte de nuestra vida y reconocemos vuestra aportación en aquellos duros momentos de incomprensión, de prohibición y de persecución. Eskerrik asko beraz, José Luis, por lo que hicisteis y por cómo lo hicisteis. Eres ejemplo de trabajo altruista, entrega y dedicación a la música y la cultura. Tu legado, que hemos visto también en Eresbil, demuestra el valor de preservar nuestro patrimonio musical heredado de las y de los compositores vascos. Etorkizunari ere begiratu zenion. Hitz egin zenigun sorkuntza garaikidea ambizioz sustatzeko garrantziaz edota musika koralaren botereaz gaur ikusi dugun bezala, ezberdinen arteko elkargune bezala. Fede handi eta honeko pertsona, ez zinen ameskerietan galdu, ametsak egia bilakatzeko lan egin zenuen. Tu trabajo y tu liderazgo dio fruto, convirtió tus sueños en realidad. Fuiste, como he dicho, altruista, discreto, generoso. Fuiste un activista cultural y hoy el pueblo de Rentería demuestra que no te olvida y te ha querido recompensar con todo su cariño y reconocimiento. Beraz, José Luis, eskerrik asko, herri honen arima, sena eta nortasuna indartu eta zabaldu egin dituzu. Zorionak eta eskerrik asko bihotz-bihotzez eta gaur zure urtebetetzean bereziki zorionak zuri.